Yeah, thank you for having me, and thank you for coming out tonight. It's a pleasure. And today I want to talk about modular CSS. That's me. I'm Andrei. I'm front-end engineer. These are my Twitter handle, my website, and contact if you'd like to reach me out. And I design and build user interfaces for a living. And today we will be talking about building scalable user interfaces. And as you might know, or when you think about user interface, you usually think about components. So user interface contains of components or consists of components. And many UI libraries and frameworks out there like encouraging us to write our code as components, as user interface components. Let's start with Bootstrap, and Angular 2 is also going full speed to like componentization and all this stuff. Ember is doing this basically all the time. And of course, our favorite here, React.js, is all about components because like in React.js, everything is a component, right? But what are UI components? Let's take this simple example. This is a list component, right? It's just a huge list of same stuff. That is a list item component, right? So basically, the list component contains of smaller list item components, where in turn contains of these smaller components. And let's take this one button, for example. This is just a single component, but it has some different states, some different presentation for different use cases, right? And in React.js, we can express it like this. This is probably the very simplistic approach here for this button. It doesn't have a callback here, but still, this is a working button that we can use in our code and reuse it. And it has, if you can look at it, you will see that there is this prop called disabled, and we manipulate some kind of class names that we attach to our DOM node. Because this thing is just an abstraction about the DOM, the browser we work with. And then we have some internal state. Let's name it Howard in this case, just for simplicity. And we also manipulate this class name somehow and add this additional class name then in case it's Howard, right? So the anatomy of UI component is it might look like this for just any UI component. It can get external data. In this case, it's this disabled prop, internal state, which is hovered in this case. Some behavior, which I didn't include in this example for simplicity, but it can be handling this on-click stuff or not handling it if it's disabled, right? And some appearance and styles that we see before. And the thing here is that if we write our components this way, we can scale our application easily because all of these are self-contained and isolated, which is cool, which is how it should be, right? And yet, we do something like this all the time, right? We put our appearances or styles for all of our components into something that looks like, yeah, okay, it leads to this, or even to this. And the question is if we can do any better with our styles. So the question here is that I usually ask myself when I start working on some legacy code base is, where's my CSS, right? Where is this style coming from? Where is it defined? Because it doesn't. This component code doesn't include anything that leads me to the place where it's defined, right? Which is like, yeah, let's just find out. Like, let's just look in application.css, and apparently, sometime soon we will find the right place where it's defined. Probably it will be overridden 100 lines later, but we will find out in runtime when we will be displaying, rendering this component on screen, right?
And who knows how many overrides there were and how many side effects in this CSS file might be. That will our end user find out, right? And will report bugs and will blame us developers for doing shit like this, right? So yeah, this is called CSS monolith. And this talk is about not about React.js and how handling styles in React.js. Although I will be at the end I will be talking about different approaches in React.js specifically. But this talk is more about like generally how we should or can handle CSS that it doesn't suck on scale, right? And the first thing I want to talk about is how can we improve this stuff, but just by moving our files around the project folder, right? So in the Ruby on Rails era, they told us we should separate concerns. And concerns were named like images, JavaScripts, and style sheets. And I think this is bullshit, because this is separation of technologies, not concerns. Because my concern when as a UI designer and developer, looks like this. I would like my concerns to be in this component. I would like to be button, be defined in button.js and button.css. I have a spec file here. I have some icons that I know belong to this button and no other component, right? And this is how it should look like. And the second thing is this explicit dependency stuff I brought before. Basically the question, where is this CSS are coming from? And wouldn't it be great like how we import this component thing from React? Would it be great to just do something like this, like import the button.css, right? So we know, like looking at this code, we know that this btn thing coming from this button.css, right? Or at least we hope so, because it still doesn't guarantee that, but it's much better, right? But there are like a few problems with this. The first one, we can't require CSS in JS, right? That sucks, because CSS isn't JavaScript. The second thing is browsers still expect us to add link and script tags into the web page, into the source. And the third problem, we still should minimize the number of CSS and JavaScript requests to make our website load quickly on slower connections, right? We all know about that, and we want this still happen. And the thing with usual tools we all used to work with is that they all operate on file trees, which isn't the way it will work with our approach when we have different types of files in one directory. I mean, it might work, but it's a hassle to set up. And the second thing, we still can't require JavaScript, CSS file and JavaScript file using these tools. So basically what we want is a dependency graph. And luckily for us, there is a JavaScript bundler that does exactly that, right? Webpack takes your source code, it looks for your imports or requires, if you prefer ES5, and builds this abstract dependency tree. And then it produces the static assets in your build directory, which are optimized for the building time, for loading time, and for package size, right? And let's see how hard it is or how easy it is actually to set up something like requiring CSS in your JavaScript file with Webpack. So Webpack accepts just a plain JavaScript configuration file. This is just an excerpt, but this is basically it. Just this config will load your CSS file using require in JavaScript file, will embed small PNG images as data URLs if they don't exceed 100K, around 100K, a little bit less.
And it will just add JPEG images as files. I guess this is what I wrote. This is not what it does. So it will also embed like all images under the 100 car. No, it will output JPEGs just as files. So you can just write like require blah 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 .jpg, and you will get this file in your build directory. And that's it. Now you can just import your CSS file into your JavaScript file, solving this where it's come from problem, right? So with the beta structure in our project, we managed to, we did a few things here. So we have one CSS file per one UI component, which simplifies things a lot. We also get a nice structure. So one directory, one equals one component. So you don't have to look in your JavaScript files and then search your style sheets directory for appropriate CSS file for this component, or many files if you're using like something like Sass or other CSS bundler. It also collocates all images as well, so not just JavaScript and CSS, all your assets in this isolated directory. And it has explicit dependencies, which is also good. But we still use just normal CSS, right? That has some issues, as you might know. These are global namespace, cascade, no isolation of styles, which is basically the first one, and also minification issues. And of course, people were trying to solve these issues many years ago as well. Not even before the Webpack came out or any other technology out there. And one of these things, this is a mandatory debugging CSS GIF. This is how I feel all the time when I'm digging like some legacy project and trying to find out why this thing looks differently and not how I expect. Yeah, it's frustrating. And one of the solutions you might heard about it's called BAM. It's developed at Yandex. Very smart guys. Very different on the market, and the market is sounds like a marketing bullshit, but whereas Smax, I guess, and how it's called, object-oriented CSS, something OCSS, something like that. Anyway, all Suite, I guess, all of them trying to solve exactly the same problem. So I will be just mentioning BAM because I used BAM a lot before, and I really liked it. But it still has some issues. So it solves some problems. So global namespace, it doesn't solve the global namespace problem, but by namespacing your components using this methodology, you can escape this global namespace madness. Also with cascades, because you don't use cascades with BAM, you just use plain class names. May I ask how many of you heard of BAM? Okay, not that many. Okay, yeah, definitely worth looking at, but keep with me because I will show you a better solution. So you might just forget about it. Not a biggie. And with isolation of styles, so basically all these big problems are solved with BAM, but it's not very beginners friendly because you have to read a lot of documentation and get your head around this. BAM stands for block element modifier. So you have to rethink your the whole UI in components, but a little bit different as you do in React, but very close to it. So still it's something new to learn, which is probably not a bad thing, but it's not very beginners friendly to be honest. It's also very verbose. So if you try to put your BAM class names together, it might get very long, which is also a minification issue here. And it requires a lot of discipline. So there is no automation for it, not in plain way. You might find some project that automate BAM, and also BAM has some tooling around it, but
I wouldn't recommend tooling because it's even more beginners unfriendly, because they built the whole framework around this, so you can define your components in something that look like JSON, but it's not really JSON. So it's a little bit weird. So what I took from them is just a naming convention, which is awesome, but still has some issues. And then this article came out. It was, I guess, it even says May 20, 2015, and that changed everything, because this guy, I will quote him. In other languages, it's accepted that modifying the global environment is something to be done rarely, if ever. And he basically wrote that wouldn't be that cool if we apply this the same principle of not modifying the global environment for CSS. And just a few days later, smart guys from Webpack came out with this proposal. It's called CSS modules, has also some CSS inheritance in the logo, of course. And this blew my mind, because this changed a lot in our work and how we can build better UIs. And I would like to show you how it works. So here is it's basically, it's not exactly the same code for the component, but I simplified it a little bit for this presentation. But it's pretty much doing pretty much the same. It still produces some button markup with class name button and label. And we import this button CSS, which is already much better than not doing at all, not having this explicit dependency in our file. But still, we can say from this code, we can say if label was defined in button.css, and still if we, like, button and label are too generic. So if we define the same class name somewhere in other file, it will probably modify the styles for this button. So that basically, this is very dangerous, naming your class names like that. So in the button.css, we have the code like this. And the only change to the previous config for Webpack is this CSS loader thing, this query string, which enables, like, the first thing, the modules thing, enables CSS modules. And the second one is just a configuration parameter for how the class name for this local class names should be produced, which is the name of your module component, the local class name, and the hash. And then we change our React code to import styles from button CSS. And then we use object notation instead of string literals in our class names. So we write styles.button, styles.label, exactly the same things we see here, button and label. But what import styles from button.css produce is it's not a side effect that would be in case of just using import. It will export an object, a JavaScript object, that will have two keys, button and label, and some strings, some values that are produced based on this local ident name. And this is the name, and this is the local name, and this is the hash. So these three guys here, right? And if you apply this code to React.js code, you now will see in your DOM that button class button underscore button and some hash, and then you will see when the span will have button, namespace button, label, and some hash, right? Which are basically unique because you can't make this hash like the hash will never be the same
with the different component name. So as I said, it's just like we just got banned from free, which is yay. Still writing just like regular class names, not thinking about this discipline thing. How do I put this? Is it an element or is it a modifier? We just got it, just with one changed line in a config, right? Also minification problem, right? Because with BAM you can get really long class names in production. I don't have a screenshot because of bad internet in the train, but I wanted to make one just showing like how long these things can be. But believe me, these are long, and if you change, like in Webpack, you can run with a production mode, and you just use a little bit different config. So in this case, we don't have this local and name things in the config and local ident name. We just have a hash, right? And this will produce something like this, which is shorter. So I wouldn't recommend using this in development mode because, yeah, you won't be able to say what component it is because it looks cryptic. But in production, it can make sense, right? Or this one, this is also cool example I took from this website. It's actually a talk about CSS in React. If you forget to define a class name in your CSS file, and then you will try to use it in your React component, it will be undefined, right? Because this key won't exist in the object. And if you define a global class name called undefined, and with some CSS magic, you can display like red alerts around these elements on page, saying saying to you, hey, you forget the class name, or like you should probably do something about it, right? Also a dev mode example. So yeah, we just solved lots of problems, CSS problems with CSS modules, which is cool. So let's do some short overview what CSS modules are. They are local by default, but they allow global exceptions if you need it or if you like it. Nobody likes it, but sometimes you need it. It allows composition. I will show a few examples. It has explicit dependencies, which is also much more explicit. It works with preprocessors like SAS or LESS or choose your own. So you don't have to change complete stack you're using right now if you want to try CSS modules on your project. It's really friendly in this regard. It also works with server side. So it works with server side and client side frameworks. It doesn't matter. This is also very important, in my opinion, for people who just want to get their hands dirty with CSS module and just try it out, because many of us are still working on old, not React.js based projects that use, I don't know, Rails or other server-side technologies, right? So what does local by default means? Let's say we have this local class, and then we can special syntax and CSS modules, what says like this one will be a global one, right? So this prefix model.open is a global class name, and then we still have a local class. So we can mix them up, which is cool, because if you use some, I don't know, some jQuery plugin that uses, that sets some class name on body, you still can use CSS modules without any problem. Composition, right? We all know that composition is cool because React showed us how powerful composition can be. And CSS modules also implement this. It has some special keywords called composes. And if you look, you define like all the common styles, and then you have this .normal, which is basically modifier in terms of BEM. So in BEM, you would apply both styles. So
it would look like button underscore normal, and then button underscore normal, button common, and then button common underscore underscore normal, depending on like both class names. This one, if you use this compose common in normal, then you can apply just normal, because CSS modules will produce both class names for you. So in a hash, in this object, you will get in a string, in the value for normal, you will get concatenated string of path. So it will not expand it in here. So it will not, your CSS won't be bigger. So it basically does this manual work for you, which is also awesome. Explicit dependencies, as I said, you can import your class names from other files. So it's basically, you can have a set of generic rules for your styles or theme, and then you can compose your component out of these styles. Basically, like using this as variables, but it's not just like variables. You can have the whole rule set from this class name will be applied, but you still can override it, of course. You can also use variables also with explicit dependencies. So in variable CSS, you say value small blah blah, and then in component CSS, it looks basically the same as ES 2015 import export. So you just import something from breakpoints it's wrong name. It should be called variables.css. Sorry, and then you can use it as a MIDI query on the rest of component.css. You can use it in this preprocessor. So this is basically the nesting example from SAS or SCSS that makes both of these global. So you don't have to like repeat yourself. It also works on server side, as I already mentioned. Check this project out. And all of this is possible because of this great project. It's called PostCSS. And this is the website of PostCSS. Definitely, you should check it out. And like, what is PostCSS, right? We all heard about preprocessors. What is PostCSS? Is it just another preprocessor? As the name implies, it's not. To me, it's probably a little bit wrong, and Andrei, who is the author of PostCSS, probably will correct me. But to me, it's like Babel but for CSS, because it works like this. You get a CSS as a string. It parses it. It applies some plugins to it, and then it stringifies it back to some CSS. So you input is CSS, output is CSS. And if in case there are no plugins, you get the same CSS back. So no transformation whatsoever. But this is very powerful because many projects, many plugins can be applied in this chain. And one of the most commonly used outware is probably Autoprefixer. How many of you using Autoprefixer? Just one? Seriously? Okay, let me tell you about what Autoprefixer is. It uses caniuse.com database to apply vendor prefixes to your CSS automatically. So you just write standard CSS that will be a standard any day soon, or it's already in standard, but not every browser implements it yet, and many browsers have these features under the vendor prefixes. And the thing with it, it's really tedious work to check. Okay, should I apply this WebKit prefix for this rule, or will it just work? Or which browsers? In which browsers I like? If I want to support Safari, I don't know, 6th version,
should I apply it to this rule or not? Because for different websites, the requirements might be different, right? I will show a little bit later how the configuration for autoprefix might look like, because you can just say like just apply prefixes for all required rules for two last major versions of like modern browsers, right? And if it updates, it will remove unnecessary prefixes from your CSS. The second thing is probably the most asked question on PostCSS project is, can I use it with, like, I have this Sass/less code base. It's huge. I don't want to rewrite it. I would like to try PostCSS. Can I like do something about it? And yes, the answer is yes. You can use different parsers. So you can replace the parser thing with a different implementation that will understand this syntax. So you still can use your Sass SCSS or less syntax and still use PostCSS with it. You can do stuff like fallbacks for all the Internet Explorer or some hacks what you don't want to be in your code base, because you want your code base to be clean, right? And yeah, CSS modules is another example that is possible because of PostCSS. CSS next. Andrei Sitnik defines this as a bubble for CSS, but for CSS, because this is basically the next upcoming standard for CSS that you can write this today, and it will convert it to a compatible syntax for browsers. But not just like converting CSS to CSS is possible, because this pipeline is just a JavaScript, right? We can put it into like some Node.js process and do something with it with JSON we have inside. And for example, we can use StyleLint, which is an awesome project that lints your CSS. It's like ESLint for your JavaScript. So in this case, it will output invalid hex color in your console. So and this is an example how to set up PostCSS in your existing Webpack config. So you just npm install PostCSS loader. You put it in the list of loaders for CSS files, right? And this is the config for this, like the list of an array of plugins you want to your CSS go through. So first of all, it goes through pre-CSS, which is this nesting syntax and compatibility with SCSS. Then there is this PostCSS calc plugin that converts if it can statically apply this. If you use some calc expressions in your CSS and it can statically resolve it, and at the time of a compilation, it will just put a number instead of an expression in there. So it's good for performance. So you can do still can do some calculations in your code like you would do in Sass or less, but it will output the number. But it's the same syntax as just normal CSS, which is cool. And this is the config for autoprefixes. So you just npm install autoprefix and you say browser's last two version, right? And you can, this is so cool because in this array you can include like lots of different exceptions, like IE more or equal 10 or IE more or equal 8. Depending on this config, it will generate MS prefixes and all this fallback stuff automatically for you. So you just don't have to think about it anymore. Or you can use this small project I wrote to lint your staged files before you commit them into the repository, so you can keep your Git repository clean and tidy. This will run StyleLint on not just on all CSS files, because this might take a lot of time if your project is big, but only on files you git add to your like stashed commit, right? Which is almost instantaneously. I use it every day and I can't live without it. In the new version,
it can, like this styleint, this can be an array of commands. And so basically you can do something like styleint or stylefmt, which is a formatting. So automatically reformat your CSS according to your rules. Then git add them to your stashed commit and then style it again. And if it's all passed after that. So basically you get auto formatting your JavaScript or CSS code for free, just using this simple, this is a package JSON example. So you just add a few lines, no like .hook directory mangling, nothing like that. So this is a few npm installs and this. Or definitely check this postcss.parts by Max Stoiber, which is also a friend of mine from Vienna, because this is a website where you can find all the PostCSS plugins. This is a kind of a directory for PostCSS plugins, which is amazing. And this is the short overview of PostCSS and why I think you should use it. It's much more powerful than any preprocessor because it uses abstract syntax tree. And because of that, it also can be used with tools. So you can build tools around it. So it's not just formatting CSS. You can you can write linters or you can write your own tools just using plain JSON structures and do crazy stuff. So there's a plugin that that converts German CSS to English CSS, or there's a plugin that replaces instead of important, you write please. So it's like, yeah, display block please, and then it converts it to important. It's just funny projects because, yeah, it's so easy to write a plugin for PostCSS that people just went crazy and wrote, I don't know, hundreds and hundreds of plugins. So this is also like, this is a good thing. It also might be a little bit bad thing because you have to be careful when you're choosing plugins. But like bigger plugins like Autoprefixer or they are all well maintained and there's no like, there's a huge community behind it, like hundreds of people working on it. So it's also fast because of that, because you you have this abstract syntax tree and then you just manipulate stuff in JavaScript. As I said, lots of plugins. Check this website. Tools like linting or automatic property sorting aren't possible with other preprocessors. Like there are linters for SAS or other preprocessors, but they all like require Ruby dependency. So which is most of the time it's slower as JavaScript, right? And two things that PostCSS doesn't have right now is there is basically no IDE support because everybody went crazy and defined, or you can go crazy and define your own syntax for your CSS subset of CSS, and there is no way to support all of the syntaxes in IDE. But I think if you something like CSS Next or pre-CSS, you are basically on the safer side because it's these are standards. And still not solved. There are some kind of solutions, but nothing like clear. Here is no shared variables between your JavaScript and CSS code, which sometimes is very, very, very handy. So this is also, I count it as unsolved right now. But I know like in the CSS modules, there are some, like this import syntax from variables, there might be a solution to share your variables because it's all in JavaScript, right? Yeah, and I also wanted to do some retrospective in regard of other stuff. I'm just gonna jump in for a second. We're running a little bit over time. Like if we can wrap it up yeah, in 3-4 minutes, that would be fantastic. It's even less, I think. Great, thank you. Appreciate it. Yeah, so things to consider also inline styles in JSX, because JavaScript is much more powerful language. You don't have to come up with some nasty structures to do loops or I don't know what in your CSS, right? You just do loops in JavaScript and you know how to do loops in JavaScript, which is much more easier to you don't have to learn something new.
The runtime recalculation is also cool because yeah, it allows you to do smooth animations and all this stuff, which isn't possible with CSS modules because it's just CSS. And it has apparently it should have better dead code elimination because of static analysis. But there are some gotchas as well, so no pseudo selectors and media queries. Out of the box, there are some plugins, but they are like JavaScript based, not natively CSS supported by browser. So it's kind of a workaround. I don't like it because it's definitely not that performant as a native solution for pseudo hover tag selector, right? It's React.js only because it's for JSX. It's also hard to debug in DevTools because you will see like for each element in a list you will get like separate set of styles with inline styles. So you can just go to DevTool in Chrome and edit some rule and see how the all list items change it because it will be just one. So you always have to recompile your code. Also now IDE support and no related tools like linters or rule sorting, which kind of sucks for me because I'm really used to this stuff. There is also CSS in JS, which is basically you write your CSS in JavaScript, but it compiles to CSS and then injects into the DOM. Same pros as JavaScript is still more powerful language. Shared variables, wow, cool. Also better dead code elimination. No source maps, no IDE support, and no related tools are still downsides. Yeah, and I think these are questions you have to ask yourself if you're considering it. So if you work in a team, you plan to update your CSS in the future, even for yourself. You use third-party CSS or that uses global namespace, and you want to be on a safe side when you define your class names. So we're like Bootstrap has, I don't know, like 500 global class names. And if you collide with one of them, it gets bad. So you can spend hours finding out what was it like, what's the reason why it looks not as I expected it to be. Yeah. If you care about code readability and reusability, and if you hate manual work, in case of autoprefixer, you should definitely try PostCSS. And yeah, thank you. If you have any questions, you can ask me right now. I will read this one, or you can reach me out and ask any questions later if you wish, or you can just hang around and ask me here. Yeah, thank you again. Thank you for coming out. Should I just go to the? So we have like 5 or 6 minutes for questions, so we're absolutely okay. So we can go through those questions, and then we can raise some hands and ask questions from the audience. Okay, I will just go with three. Is there still a reason to use CSS preprocessor while using CSS modules? Yeah, because it depends. It definitely makes it slower. So I wouldn't bother. But if your code base is huge and you can't just like throw it away without the huge rewrite, probably this is a better solution because it shouldn't stop you from trying PostCSS and CSS modules. So this shouldn't be a reason. So like if it's a new project, definitely no, because it will slow things down. If it's a legacy project, why not? I mean, it works. The second question is, yeah, you can compose like you can have many compose in your class, so it will just apply them and yeah, compose them. Is there some IDE editor which understand this compose for refactoring? I don't think so. Not yet. There's I use JetBrains WebStorm. I use IDEA, but WebStorm is the same. And I know there's like I filed this PostCSS support bug, and I get
several notifications a day. People are voting for it, and this is how it works. So if you want support in JetBrains IDE, just go to utrack, I think at jetbrains.utrack.com and vote for this issue. Just search for PostCSS, because this will help us to get it sooner or later. In other IDEs or text editors, honestly, I don't know, but I don't think so, because it's a little bit tricky, because you have to inject the whole PostCSS chaining into the editor, which I don't like. It's definitely possible because you can use this JSON structure, but I don't know if something like this exists. So yeah, be the first one and write a plugin for Atom editor or Sublime Text. Yeah, Sublime is a little bit different because it uses Python. Might be tricky. Atom is a good candidate because it's JavaScript based, right? Yeah, probably something exists for Atom, but I don't think so. Any more? From the audience, so we have. Okay. In that case, awesome. Thank you so much. Thanks. Thank you, Andrej. Takže ahojte, ja som Marian Horňák, alebo ma prezývajú aj Sisel. Vysvetľovať, prečo to je tak, nebudem, lebo to je celkom dlhý príbeh. A tuto za kopcom chodím na školu na Matfis, tuto za stenami občas pracujem vo Vacuum Labs. No a dneska som vám sem prišiel niečo porozprávať. Keď som sa prvýkrát dozvedel, že teda idem tu niečo rozprávať, tak som z toho bol taký, že mám kopu tém, čo by som vedel porozprávať a asi to bude celkom fajn. No a potom prišla taká tá informácia, že to budem musieť rozprávať iba 20 minút, čo mi tak celkom obmedzilo, čo by som vám chcel povedať. No a z tých vecí, čo zostali, som si vybral jednu. Je to vec, s ktorou som sa len nedávno stretol, ale ale už som po nej počul strašne dlho predtým a nerozumel som úplne tomu, že prečo to ľudia sa nejakým spôsobom ignorujú, tak som sa rozhodol, že o tom teraz porozprávam. Takže je to vec, ktorá sa volá Single Function Hosting. No a to asi nikomu z vás nič nehovorí. Takže čo to je? Asi vám to nič nehovorí preto, lebo názov som si vymyslel. Ja som sa snažil vygoogliť, čo to teda má byť, ale nejak sa mi to nepodarilo. No ale keby som to mal definovať, tak je to niečo, čo má takýto workflow. Že napíšem si nejakú funkciu, ktorú chcem, aby sa mi občas spúšťala. Niekde ju uploadnem, možno s malým configom, ale fakt iba malým. A teraz funkcia beží. Ako možno nejaký API endpoint, nejak pravidelne, ako reakcia na nejaké udalosti. A ja sa už o nič ďalej nestaram. Možno občas prídem na nejakú stránku, pozriem sa, že koľko tam bolo requestov, nejaké pekné štatistiky, ale ako programátor už sa nechcem starať o to, že či mi server beží, čo sa deje a podobne. Ja chcem, aby to celé fungovalo. Takže toto je nejaká taká vec, o čom by som chcel rozprávať. No a také dve veci, s ktorými som sa ja stretol, boli Webtask.io a AWS Lambda. A aby ste teda mali predstavu, tí, čo to nepoznáte, tak vám ukážem nejak, ako vyzerá taká práca s týmito službami. Takže začneme Webtask.io. To je služba, ktorá je orientovaná na to, že by mala byť naozaj jednoduchá. No ako si teraz tu môžete všimnúť, tak máme tu nejakú jednoduchú funkciu. Táto funkcia jediné, čo spraví, je, že si zoberie z query nejaký name, prípadne to nahradí friendom a pozdraví vás. A toto potom vráti ako nejaký svoj result. Celkom jednoduchá vec, no ale je to JavaScript, vedeli by sme naprogramovať, čo by sme chceli. Konkrétne WebTask podporuje iba JavaScript, ale niektoré iné veci podporujú majú aj ďalšie možnosti. No a teraz máme túto funkciu a chceli by sme, aby nám niekde bežala. Takže si spustíme takýto pekný príkaz, WebTask create hello.js. Chvíľku počkáme, keďže tu mám trochu pomalšie internet, to môže trvať, ale netrvá. No a tu mi to pekne vypíše nejaký pekný link, otvoríme si ho a vidíme, že naozaj nás pekne pozdravilo hello friend. Ak by som sa teraz rozhodol, že nechcem teda friend, ale mám nejaké konkrétne meno a neviem, ako to tam vidieť, ale tam hore je, že name je John, tak pekne pozdraví Johna. Všetko funguje ako má, trvalo mi asi 10 sekúnd, kým som to deployol a celá konfigurácia predtým vyzerala ako niektoré z týchto komandov. To znamená, že najskôr som nainštaloval jeden veľmi štandardný command, potom som spustil niečo takéto, čo mi poslalo e-mail, na ktorý som ja potom potvrdil, to znamená, že majú moju e-mailovú adresu
a keby tam nejak vyniem toho príliš veľa nad budget, tak mi to asi účtujú, ale zatiaľ teda sa nič také neprišlo. No a potom to vytvorím. A rovnako aj zvyšok je veľmi jednoduchý. Viem si vylistovať funkcie, ktoré tam aktuálne bežia a prípadne nejakú z nich viem aj vymazať. Hello. Takže týmto, keď si vymažeme a znova vylistujeme, tak už by tam tá funkcia nemala byť. Hej, tu nám dokonca ukáže, že ako by sme to mohli spraviť. Takže v princípe celkom jednoduchá služba. Druhá služba z tých dvoch, ktoré som tam slúbil, bola AWS Lambda. Amazon Web Services asi poznáte, je to celkom veľký cloud a má kopu rôznych služieb. No a AWS Lambda je jedna z nich, robí presne takéto veci, že máte nejakú jednoduchú single funkciu a chcete od nej, aby sa teda akože spúšťala na nejaké rôzne udalosti. No a výhodou toho je, že to strašne pekne kooperuje so všetkými tými zvyšnými Amazonými službami, vie to reagovať na eventy z nich. A ak akože používate ten cloud, tak by mala byť ten single function hosting, ktorý používate, pretože vám to zjednoduší život. Takže sa môžeme pozrieť, aké to je. Budem sa musieť prihlásiť do konzoly. Dokonca som prihlásený, výborne. Sme niekde v Virginii, OK. A vidíme, že máme lambda funkcie, tak si ideme nejakú vytvoriť. Ja som si pripravil tiež dopredu nejakú lambda funkciu. Keď si to porovnáme s tým webtaskovým, tak je to trošku zmenené, ale nie príliš. Pribudol nám tu nejaký event. Amazon Lambda má oproti tomu webtasku trošku akože komplikovanejšiu štruktúru, komplikovanejšiu konfiguráciu a bolo by na dlhé vysvetľovanie, ako sa získavajú query parametre, tak budeme získavať nejaké post parametre, ktoré tam pošleme JSONom, či post dáta, ktoré pošleme JSONom a budú v tomto objekte event prístupné. Teraz to vyskúšame, tu máme ten management, chceme lambda funkciu, tak si teda nejakú pridáme prvú. Dá nám tu nejaké možnosti, nejaké predprogramované už lambda funkcie, ktoré by sme možno chceli použiť, ale my nechceme, my to skipneme. Tu si vyberieme, že čím to je triggernuté, ako vidíte, fakt to ponúka rôzne možnosti. My to chceme ako API gateway. Tu si vyplníme nejaké veci. Endpoint bude test. Test. OK, metóda bude post, aby sme tam tie dáta dostali. Production. A tu si nastavím security, to znamená, že či chcem, aby som tam nejaký kľúč hádzal, nechcem, môže to spustiť dokoľvek, kdekoľvek. Zatiaľ, potom to zmažem. Teraz ma to hodilo na ďalší pekný formulárik, to má Amazon celkom rád, takže si tu vyplníme nejaké meno toho, tiež si test, description nemusíme, super. No a sem by sme mali niečo skopírovať. Neviem, či je to presne tá verzia tej funkcie, ktorá tam chce byť. Oni vám tam vždy dajú to posledné, čo ste editovali. Ale vyzerá, že je to ono. Tu si poviem, že čo je môj handler. Ešte tu nastavím nejaké ďalšie veci, ktoré oni od vás vyžadujú. Nejaké pamäťové veci, výborne. Pre istotu, aby ste si skontrolovali, či to spravili správne. Výborne. A po 5 okienkách mi to hádam už spustí. Takže naozaj na tejto tu adrese tu by to malo fungovať. Bude? Nebude, lebo to není post, tak nám to vypísalo celkom veľa vraviacu hláčku, no ale ak si otvoríme nejakého postmana, tá API tú adresu nahodíme sem, je to tá istá, no a takýmto spôsobom tam pošleme ten request, tak nám o chvíľočku odpovie Hello John. Ak by sme tam tie dáta neposlali, tak by nám to odpovedalo klasický Hello Friend. OK, takže toto bol taký rýchly prehľad toho, ako sa s tými vecami pracuje. Ten webtask bol fakt, že jednoduchý, rýchly. Toto tu má nejakú oveľa dlhšiu konfiguráciu a to som vám ešte neukázala potom nejakú konfiguráciu, kde sa dá ten samotný API gateway konfigurovať. Že je to trochu nadlhšie, ale keď si to raz nastavíte, tak už vám to potom beží. Prípadne si viete povedať, že teda viete to nejak automatizovane nastavovať a robiť s tým podobné veci. Takže akože keď sa na to zvyknete, tak je to fajn. OK, takže sa môžeme vrátiť späť k tej prezentácii. Videli sme, ako veci vyzerajú. No a teraz je tu taká tá základná otázka, na ktorú sme tak čakali, že prečo by sme to chceli používať. Ja mám rád dobré konce, takže začnem tými vecami, ktoré som na týchto službách našiel, že sú tak trochu nepríjemné.
No a prvá z nich nie je taká celkom veľká, že keď som o tom rozprával kolegom, že toto budem hovoriť, tak oni na mňa povedali, no však, čo to robí? A však to vieš robiť tak, že si pustíš nejaký server, tam ti tie veci bežia, však tam vieš pustiť nejaký node server a beží, všetko tam funguje. Čo to časuje, však na to slúži cron a podobné veci, že áno, všetky tieto veci, ktoré vám tu ukazujem, viete spraviť tak, že si spravíte vlastný server a tam si ho budete 2 dní konfigurovať a potom vám to celé bude fungovať. Že nepridáva nám to na sile. Naopak, trošku nás to obmedzuje. Napríklad Webtask má iba akože nejaké konkrétne obmedzené množstvo balíčkov. Amazon má akože balíčky umožnené všetky, ale sú tam znova nejaké časové limity, ktoré tam musíme nastaviť. Sú tam potom iba konkrétne verzie Node, ktoré podporujú a podobné veci. Takže trošku nás to obmedzuje. Potom sa dostávame k takým bodom, ktoré sú otázne. Že napríklad pri cene, keď som si prvýkrát pozrel pricing týchto služieb, tak mi to prišlo, že to je dosť drahé a že prečo by som to používal, že ten server, aj keď tam investujem niekedy ten čas do toho nastavenia, tak ma potom možno celkovo dokopy videl lacnejšie. Ale to bol iba taký intuícia. Keď som si reálne zrátal, že koľko tých requestov na niektoré tie služby potrebujeme a aký by som potreboval server, ako stojí toto tu, tak mi vyšlo, že cena sa v závislosti od use caseu je trošku horšia, trošku lepšia, o dosť lepšia občas. Že proste je to také otázne, že treba zhodnotiť cenu určite ako jeden z faktorov, ale určite to nie je nevýhodné vo všetkých prípadoch. Ďalšia vec je súkromie. Keď máte nejakú funkciu a v nej nejaké APIky do nejakého vášho do nejakej vašej dôležitej databázy s nejakými dátami, tak vlastne nechcete, aby sa to len tak povalovalo niekde v nejakom Amazone alebo Google alebo akúkoľvek službu použijete. A na druhej strane teda napríklad Amazon ponúka má nejaké služby aj na nejaké takéto tajné údaje, kde sa im dá aspoň trošku veriť, že to akože berú seriózne. No a keď si vezmete, že máte vlastné servery a tie dáta, ktoré naozaj máte, sú také valuable, že to stojí niekomu na to zaútočiť, tak na druhej strane, ak si odmyslíme, že ten Amazon by nám teda si chcel tie súkromné dáta pozerať, tak nejaký útočník sa asi skôr dostane na ten váš manuálne konfigurovaný server ako na nejakom Amazone. Ale samozrejme aj ten váš môže byť na Amazone, to znamená, že... Ale tiež je to proste celý server otvorený svetu a proste nemáte ten firewall a podobne. No a potom zostávame k tým takým príjemným veciam, akože ľahké používanie. To sme tu videli, som spustil 3 komandy a fungovalo. Alebo som vyklikal 10 okien a fungovalo to, neviem, či som tam správne napísal ľahké, ale tak akože pre niekoho je to príjemné, hej, že vy viete, že keď to nakonfigurujete, tak to funguje tak, ako to má. Čím sa dostávame k tomu, že máme menej zodpovednosti, že momentálne, keď ten server sa pokazí, nebude niečo na ňom fungovať, tak vy sa dostanete z tej pozície toho človeka, na ktorého kričia, že prečo to nefunguje, chod to opraviť, do pozície toho človeka, ktorý kričí, že prečo to nefunguje, chodte to opraviť. Čo akože nevyrieši to ten biznis problém, že to nefunguje, ale aspoň vy máte z toho taký lepší pocit, hej? A že menej stresov. No a posledná vec je škálovateľnosť. A tu je znova to, že ak máte vlastný server, tak treba tam zase konfigurovať, ak chcete ďalší, tretí, štvrtý, treba tam niečo kopírovať. Sú na to nejaké nástroje, ale komu sa to chce učiť, komu sa s tým chce robiť. Tuto pravdepodobne dostanete nejaký config, ak to je vôbec obmedzené, to množstvo tých spustení, ktoré môžete mať. Vyberete si, že chcete nejaké iné nastavenia, možno trošku drahšie, ale zrazu vám tie funkcie vedia bežať oveľa viac naraz, vedia bežať na silnejších počítačoch a podobne. S tým, že vy ste vlastne celý ten proces zadefinovali nejakým spôsobom akože configom, tak nemáte akože nejakú zodpovednosť za to, že nemáte nejakú starosť tým, že ako to spustiť na viacerých počítačoch. Tým, že sme si ukázali, že ako to používať, sa dostávame k nejakej takej ďalšej otázke a to sú, že kedy to používať, teda nejaké modelové situácie. Ja som vymyslel nejaké 4, ktoré ma tak akože, že ma tak napadli, alebo som sa s nimi niekedy stretol. Ale samozrejme tých možností je oveľa viacej. Takže prvá je, že máte nejakú statickú stránku udalosti, napríklad statickú stránku konferencie, kde sú ale občas nejaké dynamické prvky. Napríklad subscribe do mailing listu, registrácia speakera a potom tam máte nejakú kúpu listkov, ktoré ale za vás riešite to tak, že vás to až tak netrápi. No ale to je akože ako vyriešiť napríklad ten subscribe. Že ten subscribe je do nejakého Mailchimpu, čiže tam nejaký key, ktorý nechcete posielať na klienta, takže tam musí byť nejaká jednoduchá malá služba, ktorá proste iba príjme request,
preloží ho do jazyka Mailchimpu a pošle mu ho aj s nejakým key. Tak akože môžeme to napríklad spraviť tak, ako som to už videl sa spravené, že popri tej stránke, ktorá je statická pekná, je tam jeden natvrdo zapnutý kus PHPčka a dúfajú, že tam, kde to príde, tam bude tam ten server tomu PHPčku bude rozumieť, že bude správne verzie, že to všetko bude fungovať. Väčšinou to funguje, ale akože ja som z toho nemal dobrý pocit. Druhé riešenie, z ktorého som mal ešte horší pocit, bolo, že raz ma takto požiadali, aby som čisto iba kvôli tejto jednej veci spustil nejaký zvlášť Express server, nejakú jednu servis, ktorá beží na počítači, ktorá bude bežať, ktorá bude logovať, keď sa pokazí a sama sa spustí a podobné veci. Čo mi prišlo už akože absurdné, že proste mám jedinú vec, ktorú chcem spraviť a bežím kvôli tomu vlastný server. No alebo môžete použiť nejaký takýto single function hosting, ktorý to spraví za vás. Podobne to s tou registráciou. No a čo sa týka tej integrácie, tak vy si v tom, teda ten váš zákazník si v tom chcete kúpiť nejaký lístok, no a vy by ste teraz chceli reagovať. Možno mu chcete poslať ako nejaký ďakovací mail, to by ti to mohlo zvládnuť. Možno mu chcete, neviem, možno chcete sebe poslať nejakú notifikáciu, že niekto ďalší kúpi lístok, pozrie sa na to. Alebo napríklad si niekto kúpi lístok, tak teraz ho chcete posunúť z nejakého mailing listu potenciálnych zákazníkov do takých tých, že čo už majú kúpený lístok a napríklad v tom Mailchimpe. No to sú všetko veci, ktoré sa dajú zautomatizovať a s týmito, keď si vyberiete ten správny nástroj, tak je to potom ako, že raz to napíšete, spravíte a potom to zraz stačí mesačne, niekto, nemusí to byť žiadny programátor, niekto z marketingu tam príde, skontroluje, či tie veci fungujú, či tam sviete kontrolky na zeleno a systém funguje. Nemáte s tým starosti. Druhá vec je taká trošku osobnejšia, teda akože mňa to vždy strašne štvalo, že teda minule som išiel na Beanium od fyzákov, no a bolo tam také, že máte možnosť sedieť niekde. A tá možnosť sedieť tam, teda sedačky sa dali aj rezervovať, no a rezervácia bola samozrejme zadarmo. No a teraz, keď študent nájde niečo zadarmo a ešte ten rezervačný systém má nejaké také nastavenie, že otvára sa presne ten dátum, presne o tom čase, tak minútu pred tým dátumom, keď sa ten systém otvorí, vám sedí 300 nejakých matfizákov doma, kliká do tej myši a čaká, kým sa tá stránka reloadne, aby si mohli zarezervovať. No a potom to vyzerá tak, že tým niektorým šťastným, ktorým ten request príde, si tam zarezervujú to sedadlo a o minútu sú zase 300 študentov smutných, že sa im nepodarilo si niečo zarezervovať. No a samozrejme potom nejaký Cepida alebo nejaká služba, ktorá robí technickú podporu, je zase preťažená telefonátmi, že ako to, že ten ich úžasný systém, ktorý vyvíjali a dlho a tvrdili sa, že bude super, nefunguje. No to je ten presne ten problém, že keď hostujete nejakú službu na nejaké rezervovanie miest a používate ju 4-krát do roka, tak asi si nebudete na ňu kupovať nejaký obrovský server, ktorý by to vedel robiť. No ale napríklad z AWS, keď si tieto služby naprogramáte ako tie lambda funkcie, tak ten Amazon Cloud asi zvládne nával 300 študentov, ktorí sa tam budú snažiť niečo registrovať. A v iné mesiace, keď sa to vôbec nepoužíva, tam nebude žiadny request. No a práve pricing Amazonu to umožňuje robiť tak, že naozaj platíte za request a za nič iné, teda ešte za čas behu. To znamená, že toto je v princípe asi najekonomickejšie riešenie a systém vám funguje. Nemusíte sa starať o to, ako máte infraštruktúru. Ďalšia vec sú seriózne myslené microservices, tak som to nazval. Toto je taká trošku náboženská otázka, že rôzni ľudia veria rôzne tomu, že ako je dobre programovať. No a sú niektorí, ktorí veria teda, že naozaj by ten systém mal byť postavený zo servisov, ktoré sú úplne nezávislé a podobne. No a ako to dosiahnuť ako tak, že donútite tých programátorov, aby naozaj celý ten systém postavili na takýchto jednoduchých službách. Že akože ak si niekto myslí, že to je fajn nápad, alebo pre danú situáciu to je fajn nápad, ja nehovorím, že to nemusí, že neexistujú aplikácie, kde to nie je dobrý nápad, tak jednoducho poviete, že to robíte v tomto a samotný framework vás donúti, aby ste naozaj, aby tie jednotlivé funkcie boli nezávislé, lebo to sa inak nedá tam robiť. No a posledná vec, sme tu všetci programátori, sú nejaké lifehacks. Akože vec, čo ma fakt najviac štvala, je, že keď som používal nejaké Trello, tak som chcel, aby sa mi tam na mesačnej báze vytvárali nejaké konkrétne tasky. No a akože, že Trello na to nič nemalo, takže som nejaké služby, ktoré vám to robia za poplatok 5 eur mesačne. No a veľa z týchto lambda služieb, ako ich ja nazývam, alebo tých takých single function hosting služieb, vám umožňujú spraviť presne to, že
že niekoľko prvých funkcií alebo niekoľko prvých requestov mesačne a podobne máte úplne zadarmo. Že ak ste programátor a viete to používať, tak v tých jednotlivých službách si viete vyskúšať niektoré tie veci. Oni dúfajú, že sa vám to zapáči a že to potom budete pretláčať aj vo svojom pracovnom živote, že takéto veci sa majú používať. No ale akože v princípe, ak potrebujete nejaké jednoduché veci, ktoré vám niekde bežia, tie funkcie sú často volané a je to pre vaše osobné potreby, tak kopu takýchto lifehackov lacných, jednoduchých si viete spraviť úplne zadarmo. OK? No a teraz taká tá posledná vec, že aké sú teda možnosti. Ja som teda robil s tou AWS Lambdou a s tým webtaskom, no ale možné sú aj nejaké, teda akože, že pri nejakom Google som našiel nejaké ďalšie veci. Tieto tu prvé tri, AWS Lambda, Microsoft Azure Web Jobs a Google Cloud Functions, sú teda akože že špeciálne táto vec implementovaná pre tri nejaké cloudové platformy a oni sú vždy orientované na to, aby s tou platformou čo najlepšie hrali. To znamená, že ak vyviete niečo na jednej z tých cloudových platform, tak pravdepodobne chcete od nich používať aj tieto lambda funkcie. Je to akože jednoduchá odpoveď na otázku. Potom tu máme WebTask.io, Hook.io, ktoré teda spadajú do také kategórie, že veľmi jednoduché na používanie. Sú trošku drahšie ako tie nad nimi, lebo proste sú to predsa len menšie firmy, ale zase na druhej strane vám dajú fakt takú tú vec, že ak robíte nejakú jednoduchú vec a nerobíte ju často, len to proste chcete, aby to fungovalo, tak to spravíte fakt rýchlo a funguje to. No a potom tu je nejaký OpenWhisk, to je technológia od IBM a okrem nejakej týchto single function hostingu, tam vám to umožňuje robiť aj nejaké ďalšie hostingy. A akože, kde máš tak netrapili, ale to, čo je na to pekné, je, že vy keď si tuto naprogramujete tie funkcie, a potom sa rozhodnete, že vlastne sa vám ten IBM Cloud nepáči a chceli by ste to mať u seba, tak OpenWhisk má open sourceovú implementáciu, teda sám je open, ktorú si viete u vás pustiť na serveroch a teda už to beží u vás. Sice tým akože získate znova naspäť tú zodpovednosť, ale je tam aspoň tá medzičasť je tam taká fajn, že tá platforma a ten firewall a všetky tie veci, nie je to kód, ktorý je váš, ale je to kód niekoho iného, ktorý vy iba proste bežíte. No a čo ma tak trošku akože, že sklamalo, je, že akože, toto sú nejaké služby, určite vygooglite kopu ďalších, kde to som akože našiel, kde to som nachádzal tak najčastejšie. No a ak sa rozhodnete teda pre nejakú z týchto vecí a rozhodnete sa zle, tak máte celkom problém to zmigrovať. Že akože, ako si môžete všimnúť, tak čo som tam ukazoval, že tu máme akože fakt, že veľmi jednoduchý task a už sú tu nejaké rozdiely. Je tu nejaký kontext, query. Ak by sme na tej lambde naozaj chceli, aby to bolo z toho query parametra, tak by tu tých riadkov bolo asi 20. A akože, že potom by to nerastlo ďalej, ale je to proste nejaký iný interfejs. No a akože naozaj, ak by ste vy teda chceli akože premigrovať, tak by ste museli toho veľa prepisovať. Skúšal som, nenašiel som zatiaľ nejakú platformu alebo framework, ktorý by vás od tohto nejakým spôsobom odtieňoval. Ale akože je možné, že do budúcna sa to bude nejakým spôsobom meniť. Ja teda dúfam, že by sa malo. Dobre, to je všetko, čo som vám chcel povedať. A teda môžeme prejsť k nejakým otázkam. Aha, som asi vymenil slajdy, som si ešte raz uvedomil, že tu vám tu ďakujem za pozornosť, na ktorú ste čakali. Takže, aby som povedal, že tak ďakujem vám aj za pozornosť. A otázky? Niekto to ovláda, že? Môžeš ich čítať a odpovedať. Dobre. Má WebTask nejakú databázu alebo storage? Z toho, čo som si ja s WebTaskom pracoval, tak nie. WebTask má naozaj iba tie tasky. Databázu budete asi teda, ak chcete používať nejakú databázu storage, treba používať nejakú inú. To, čo má, je, že ak potrebujete čisto vlastne napríklad uložiť nejaké secrets alebo podobne, tak má možnosť si nakonfigurovať nejaké vaše environment variables. To je jediné, čo som stretol. OK. WTF, AWS Lambda. Aspoň porovnanie by som očakával. Ako som povedal, že toto sú veci, s ktorými som sa stretol len teraz nedávno. A akože chcel som ukázať skôr, že prečo by som niečo takéto chcel používať.
nemám s tým dostatočné skúsenosti, nie som v oblasti až taký expert, aby som vám teda akože tu porovnal veci a povedal, že toto je v tom lepšie, toto je v tom lepšie a tak ďalej. To, čo som chcel spraviť, je, že chcel som akože namotivovať ľudí, lebo mi prišlo, že teda z môjho okolia som mal taký pocit, že tieto veci nikto nepoužívajú ich na nič. Ja osobne to považujem za celkom fajn spôsob, ako nad niečím rozmýšľať, tak som to chcel spropagovať. Že áno, že to, čo som chcel tu dať, bolo ten taký môj osobný pohľad na nadšenie do tých služieb, nie je moja nejaká akože až tak úžasná odbornosť. Na to by som asi potreboval viac ako 20 minút. Aj tak. Do you use it in production? So I think I should ask for this one in English. I was asked to present it in English, but unfortunately I already tried to give some talks in English and it wasn't really good. I'm improving my English always, but I think it will take some time. Still, I will be able to give talk like this in English. But to answer the question, yeah, we use it. The first use case I told you about, some integration. We use this sort of integration in production. OK? Naspäť do slovenčiny našťastie. Takže či mám nejaký príklad, aký use case je veľmi lacnejší ako ten webtask Lambda. No a toto môže byť presne ten use case toho, že máte vec, ktorá občas je strašne preťažená a chcete, aby to vtedy fungovalo a potom mesiac sa tam nič nedieje. A vtedy naozaj, keď platíte napríklad konkrétne tej Lambde od toho počtu tých requestov, tak ak tých requestov je fakt, že iba veľa a naraz, tak vás to veľa nestojí. Ak by ste bežali nejaký obrovský server, ktorý by to v tých momentoch zvládol, tak je to drahšie. Ešte by ste si mohli povedať, že no dobre, tak tie 3 hodinky, kedy očakávam ten nával, teraz si tam rýchlo idem preklikať, aby som mal silnejšie servere, ale zase napríklad ako taký fakt silný server na Lambde stojí 100 eur na 1 hodinu, takže možno ani to by nebolo ako rozumné. Že naozaj, keď je to od počtu requestov, tak také nárazové veci sú na tom strašne super. Teraz by som to rád nejakým spôsobom scrollol. Je to scrollnuté. Do you use it in production? Na to som už odpovedal. Neviem, či nerozumel, to je možné, ale... Dobre. Máš nejaký príklad, aký use case je... Aj to som už videl, dobre. Takže žiadne ďalšie otázky? Otázky z publika. Otázky z publika? Aspoň niekto, lebo sa potom budem cítiť zle. No, ďakujem. Kde si to konkrétne použil? Tam ten prvý use case bol, že statická stránka nejakej udalosti, napríklad konkrétne konferencie, takže na Reactive konferencii momentálne niektoré z tých vecí používame a chceli by sme potom aj ďalšie. Akože je to ten taký menší prípad. Zatiaľ som nedostal do pozície, kedy, akože poznám to krátko, nedostal som do pozície, kde by som proste mohol tento prípad, hej, že idem to teraz používať na niečom veľkom, alebo nejaký rezervačný systém alebo niečo také, že by som sa s tým stretol. Ale určite, akože ak budem mať možnosť, budem niečo takéto navrhovať, tak toto bude ďalšia technológia, ktorú budem brať do úvahy. Možno ešte, že No. kedy by si sa vedel predstaviť, či by si vôbec vedel predstaviť, že sa v tom dá spraviť nejaký backend, ktorý teda potrebuje nejakú databázu alebo niekde ukladať dáta, alebo si hovoril, že len tie nejaké globálne variable z toho prostredia, alebo že či existuje predsa len nejaký spôsob, ako si uložiť aspoň nejaké dáta. No Amazon Web Services, že akože to je presne o tom, že toto je iba čisto nejaký kus kódu, ktorý spustíš, no ale tie cloudové platformy ti potom ponúkajú aj tie databázy, oni ti ponúkajú ďalšie veci. Že naozaj tie AWS Lambdy, čo sú, tak oni majú by default v sebe zabudovaný nejaký balíček, vždycky v každom jazyku, ktorý je práve spravený na prácu s tými jazykmi. Môžeme sa aj pozrieť, že ak by som si v tej Lambde chcel teraz vytvoriť nejaký novú funkciu, kde to je, functions a pridať nejakú novú, tak tu mám kopu nejakých predchodených vecí, hej, že napríklad S3 je Amazon je nejaký storage na fajly, no a toto tu je nejaká vec, ktorá nejakým spôsobom za každým, keď sa tam ten file uloží, tak niečo spraví, hej, alebo že akože vedeli by sme medzi týmito príkladmi nájsť nejaké veci, ktoré pravdepodobne odniekaľ čítajú, hej, že nejaké, keď sa dáme nejaké, že database, tak by sme tu, tak akože vieme tu nájsť aj nejaké také príklady. Takže áno, akože dá sa to takýmto spôsobom. Dobre.
Tak v prípade, že to teda žiadne ďalšie otázky nie sú, tak ja sa viem vrátiť tu k tomu môjmu zmeškanému slajdu, že ďakujem za pozornosť. Teda, to je otázky. Až ten ďalší. Ďakujem za pozornosť. Dúfam, že sa vám páčilo. It's all of our responsibilities to actually tackle this problem.